Imbere y'umuhuza Urwanda na RDC byemeranyije gahunda yo guhashya Fdlr. Naho muri Congo Tshisekedi yanze guhura n'intumwa ya European Union. Byifashe bitereka tugaruke ku makuru bari kugenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye, by'umwihariko reka twongere tugaruke ku makuru yibanda ku Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo by'umwihariko. Nkuko nari ntangiye bigarukaho, umuhuza uhuza u Rwanda na Congo yongeye guhuza ibi bihugu, aho ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bongeye guhura. Imbere y'umuhuza u Rwanda na RDC byemeranyije gahunda yo guhashya Fdlr. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ndetse n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kayibanda Wagner basinye ku myanzuro y'inama igaragaza uburyo bwo guhashya umutwe wa Fdlr ubangamiye umutekano w'u Rwanda. Ni imyanzuro yasinywe mu nama ya gatanu yabereye i Rwanda muri Angola, igihugu cyahawe inshingano z'ubuhuza no guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'u Rwanda na RDC. Abo baminisitiri basinye bemeza gahunda yari yatanzwe n'inzobere mu by'umutekano ziturutse muri ibyo bihugu bitatu, yateranye mu mpera za Kanama n'intangiriro za Nzeri uyu mwaka. Iyo gahunda yagaragazaga uburyo bwakoreshwa mu guhashya umutwe wa Fdlr umaze igihe ukorana n'igisirikare cya RDC ngo uhungabanye umutekano w'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri yagombaga kwemeza iyo gahunda yateranye tariki ya 14 Nzeri 2024, ariko RDC yanga gusinya. Nyuma y'ubutumwa Minisitiri Kayibanda yahawe buturutse kwa Perezida Felix Tshisekedi i Kinshasa bumubuza gusinya, byahise binahagarika indi nama yagombaga guhuza inzobere mu by'umutekano mu ntangiriro z'Ukwakira 2024, ari nayo yagombaga kugaragaza bidasubirwaho uburyo n'igihe gusenya Fdlr bizatangirira. U Rwanda rugaragaza ko iyo gahunda yo gusenya Fdlr niramuka igaragajwe ikanubahirizwa, aribwo narwo ruzavugurura gahunda zarwo z'ubwirinzi zashyizweho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko isinywa ry'iyo myanzuro y'inama ya gatanu ari inzira nziza iganisha ku mahoro n'umutekano mu karere. Biteganyijwe ko inzobere mu by'umutekano zizongera guhura zikanoza neza gahunda yo gusenya Fdlr. Ibyo zemeje bigasuzumwa n'inama y'abaminisitiri itaha. N'inama zimaze kuba nk'uruhererekane cyangwa nk'ama episode ziba, hakazamo kidobya zigahagarara, ubundi zikongera zikaba gutyo ibintu nk'ibyo bitandukanye bigenda biba bigaruka kuri izo nama, kugarura umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe abaturage bo bakomeza kugirwaho ingaruka n'izi intambara zibera muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Tshisekedi yaba yaranze guhura n'intumwa idasanzwe ya European Union ku bwende. Icyo ni ikibazo kibajijwe n'umunyamakuru. Ni nyuma y'uko rero bigaragaye y'uko Tshisekedi ngo yanze guhura n'iyi ntumwa. Inama zose zari ziteganyijwe zari zigijweyo, kandi inama ya John Borgastman na Felix Tshisekedi yemejwe. Icyakora uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union mu biyaga bigari na perezida wa RDC ntibabonanye kuri uyu wa kane ushize tariki ya 10 Ukwakira, ku munsi wa nyuma w'uruzinduko rwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Perezidansi ya Congo yatangaje ariko ko uku gusubika guhura ku munota wa nyuma inama yo mu rwego rwo hejuru ntaho bihuriye n'ikibazo kiri hagati ya Kinshasa na Brussels, ahubwo ari ikibazo cya gahunda zihuriranye gusa. Kuwa gatanu ushize tariki ya 11 Ukwakira, John Borgastman
intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu biyaga bigari. Yasoreje urugendo rwe rwa mbere mu karere mu Rwanda, aho nabwo kuwa kane atashoboye kubonana na Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi i Kinshasa. Yashoboye guhura na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame i Kigali. Nk'uko byatangajwe na Perezidansi y'u Rwanda ngo ibiganiro by'aba bombi byibanze cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu karere. Ingingo ya John yaganiriye n'abandi baganiriye igihe yari mu Rwanda. By'umwihariko yayiganiriyeho na Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda Juvenal Marizamunda, wari kumwe n'umuyobozi ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga muri RDF Brigadier General Patrick Karuretwa n'umugaba mukuru wa RDF General Mubaraka Muganga. Inshingano yo gushyigikira igisubizo kirambye cy'akarere mu gukemura ibibazo n'amakimbirane. Nubwo Buruseli itaratangaza ibikubiye mu biganiro intumwa yayo yagiriye i Kigali, nk'uko RFI ivuga, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wari ufite mbere y'uruzinduko rwa John wahawe ubwo butumwa intego yo gushyigikira ibisubizo by'akarere birambye ku bibazo by'akarere cyane cyane mu burasirazuba bwa RDC. Kuwa kane mbere yo gusoza uruzinduko rwe i Kinshasa, uyu munyasuwede yari yatanze ubutumwa kuri iyi ngingo muri uwo murongo ugaragaza ko ubutumwa bw'Uburayi bushyigikiye inzira y'ibiganiro ya Rwanda mbere gato y'inama nshya yateguwe muri urwo rwego kuwa gatandatu. Tariki ya 12 Ukwakira yahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Congo mu murwa mukuru Rwanda, iyobowe na Angola. Igihe yari Kinshasa ariko John yashoboye guhura n'abandi bantu bakomeye muri Congo barimo Sumbu Stita Mambu uherutse kugirwa intumwa nkuru mu biganiro bya Rwanda ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Yakiriwe kandi na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije kuko Minisitiri Therese Kayikwamba yari kure. Hanyuma kuri gahunda ye harimo kandi kugirana ibiganiro na MONUSCO kimwe n'abadiplomate benshi bari Kinshasa barimo ambasaderi wa Amerika muri RDC. Ngayo amakuru yaragezweho. Reka nkusabe kuzajya ubana natwe amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Niba utari wakora subscribe, umanuke ukande hasi aho ngaho. Ukimara gukanda kuri ayo magambo urahita ubona n'akazogera kari iruhande kugira ngo ugakandeho kugira ngo uzajye ubasha kubona amamenyesha. Watanga ibitekerezo, wakora share, wakora like nimba uba wanakunze ibyo tubagezaho. Turabakunda cyane, niyo mpamvu iteka duhurira hano.